Ovo je divan čovjek, pa ste divan ruski je lep jezik po meni. Ja volim Japan, da kažem, mada znam ruski dobro. Ma da, znate sve jezike. Pa znam, budala, učio sam u školu. Učilo sam nekad u školi. Ja ga jum cvrgljan kokoški. Eto vidiš. I šta sad? To je srpski. Ja gaju cvrglanke kokoške. Ja sam razumio da ste to srpski. Nije, jer je ruski sličan, samo je iskrivljen. Zato što su to slovenski jezici zajedno. Znači, on vide ljot u podrum. Ja sam na glavni arhivist. A dajte, vi mene zasmejavate sad namjerno, mislim. Torbica se ne smeje, evo pogledaj ga, smrtno je ozbiljan. Zato što zna da govorim dobro. A ne ti što si diplomu kupio u Bijeljini sa svojim bratom. Da nisi donao diplomu iz Bijeljine. Klinjac bi sjedio sa mnom u podrum dolje. Prevedi mu. Klinjac bi... Klinjac... Dobro. Klinac bi Sjedio sa mnom... sedio sa mnom u podrum dolje. u podrumu dole i sa mnom. Dobro, da. Iz Ugljevika.